chari hermano kanga kaparsanya. Ari hermana kay programancha kallarikong anya. Dios manta. Uy arikona. Tukuy mamanta imatata hasta monanki. Watih manta tingkona kulanchata. Kare hermano benigno. Imayna kasyanki. Alin puncha hermana inocencia walehya kasyan enokaka. Kankunari imayna kasyankita kay programata uyareskuna. No kay kumayko siskapuni kasayko uktawampis kunaka tingkurikusiancha. Listo chukanki hermano benigno. Kunan punchaga yacharik sonchi. Kankunawan kuska. Kunantah tapurita monayki hermana inocencia. Kaman imami konitata sinchitapuni gustasonkiri. No kaman mikonaga gusta. Mutewan papa con ya huitawan. Chaymanta kunanga yacharikuson chari imatah astawan gustawasuman kay pacha kawasaypi chaymanta kunan yacharikusuncha. A ver, rikusuncha imachos pasarqa kay joven Simeonta. Ay, haga hamsha joven Simeón. Lado ya kuchi. Che cosas negistap. Kare chisinoga. Ay, arabusunga chare. Paiman wa gustan runa chahwachinaga. Ya. Entonces, pakay kukusah paimanta mana molestanawampah. Kaya pata kay kartilla, mana wala chukep kasa, nyanya pe kala molestación no gata. Renai pa monani tiaganta renai pa. Hermano, che cartilla gojari. Uy, chosa no gaga, mana rikito mani chukay kartilla. Ay, pasannya. Pues chay joven ajina pun. Luko hina purin. Ari, ima stap juarayan. Akirayan, ima stap darbaitawan. Man purin ampi kanan nancho. Ari no ganch ladian ama paimanga nyaupatempi rikorinacho sinoga magar pawasunja umancha hait arpawasunja. Oximanamanta. Ay, hamsharenya tao joven Simeón. Cuida, chubulia son watista. Ari, ladia hay karitilet utang hay chokalangatas imechagan ari kay no kapagaykus kay karitilet hamushanya kay Simeón. Buenos días, caballero. Buenos días, señora. Ay, ima pasan hagay joven Simeón dale. Mancha luko na pare kona hay kuses kahamroshan. Una lampo son huevo. Kawai saludavanchi. Por ahí trampear pasya sumas ama chikata confía kunacho kay mantina pai ahinaya chiempay kamo asuma mai alingwa y más tes war paya sumanta cuidari kunayara. Are. Manta ima pasan hagay joven Simeón dale. Cambias vaga. Nanya patinacho. Alilanya poriko. Ari no kaps reparaciones. Suma cambias limpito, suma ropayo imat pasaman cargari. A ver, katigo suma ikamay senka. Ay, hagay danyas. Ay, iglesia mo yay kusyan. Ari, iglesia man yay kurpari. Kaya kongorigo kong itawanta. Chukuigo kong asiento man kunant Biblia leirisyan. Awer parla payaris. Por eso imana contar ima pasan ya. Joven Simeón ima pasa son que hermana ya para chiquer. Ari joven Simeón, reparasay que no capes cambiar ustan que parla ni que pesuajinita, mana nyao paginacho nyao paja, ancha rabias capores can que imastapes roar payas can que cona reparar pay que cambias can que pitas para pay kusurkare. Perdona que caballero, no cañao pas ancha renegas, calla por escani, mana pone rabia nega tane vasto. Konanga Dios manchien papune mai kusis kakani tespille waita nyao papka osaine imanta konanga tata diostanya khatikune. Ari cambian kinya pahanska kaita pasangi pun sapadia kai iglesia manchamonki. Ari kai ma amoni kaila peponi kane gustaban sinchita tata Dios pastel gamanda leri kuna. Chay ta gustaban kuna mananya nyao pahinachkani kaima sapakute hamoni kunanga. Are mananya nyao pahinachkani aska cambian no gaps munaiman hamuita cha iglesia man. Ari no gaps munaiman pone ajina cambio kasgaman tapita mana monasumanchuri cha ajina cambio tata Dios kacha ajina ta cambiar koska kusa pacha chayka joven Simeón ama pone falta kuicho ari kaima muitaka kusa pacha. No kapaja aswan kusa Dios palabrante yachekuna aswan kusa no kapah chay kasyan. Manay nindata roanaka ay sumah puni kasyan. Kui mawanda pachayta puni roaita monani.
A ver, hermana Inocencia, imaynari asunki chay joven Simeón pa kawsaynin. Ari kawsayninpi cambian kay joven Simeonqa. Ñawpaqtaqa rabiasqa purikarqari kunan may sumaq llamp'usunqa purikun hasta vecinosnin tatadishman chimpapunku payta rikuytawan. Ari chaymantapis kay joven Simeón anchaqatapuni gustashqa ari iglesiaman rina chaypi Diospaq qillqanmanta leerina payqa orakushan siempre. Ari chaychina gustan kay joven Simeón manqa. Ari aswan sumaq kanman mikhunamanta nisqaqa yakumanta nisqapis Diospaq qillqanta ñawirina. Diospaq qillqanwan miskichikuna. Wawqay panay kay joven Simeón man gustan paymanqa ajina kanman gustasun que mancho tata Diospaq palabran ñawirinaqa chayri kukunchu kawsayniykipi Kallpakushankichu Diospaq nisqanta kasunaykipaq chayri kawsayniyki kikillampunichu kasha. Hinata nin Filipenses libropi iskay t'aqapi chunka 15 chillaypi imaraykuchus Diosqa qankunaman churan munanaykichikta ruwanaykichiktataq paypaq k'acha munayninrayku. Dios puni chay munayta wanchik allinta kawsananchikpaq. Hinapis nuqanchikpuni kallpakunanchik tiyan chayta hunt'ananchikpaq. Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versículo yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq. Kunankutipi yacharikusunchaq kay libro Filipensespi iskayqa t'aqapi chunka 15 chillayninpi imaraykuchus Diosqa qankunaman churan munanaykichikta ruwanaykichiktataq paypaq k'acha munayninrayku. Ay nuqallataq kunan yacharikusaq imaraykuchus Diosqa qankunaman churan munanaykichikta ruwanaykichiktataq paypaq k'acha munayninrayku. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi, hermano Benigno. Ari, hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunanta yupaycharisanchik q'umir iminariumanta yupaynin kashan hishqachunka iskayniyu. Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programata yarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pa kallasqaykuta kay programawan Dios manta. Uyarikuna.